Bafowethu, uMthandeni SK useveze imfihlo ngaye njengoba ethandwa abantu kangaka futhi njengoba-ke abantu bemthakasela left and right. Engikholwa ukuthi-ke le nto izosiza abantu abaningi-ke abazibuzayo ukuthi yini le esegcokameni. Nanto udaba awezwele. Isiphiwo siyasidida ngisho abantu bekusapota bekulandela. Beyibuza ukuthi simthandelani lo muntu. Ngoba lo muntu lona nase stage ayikho into ayenzayo ngeke umbone eshaya ifolet esuzela uNkulunkulu kodwa lo muntu lona futhi siyamthanda uyabona lo muntu akakhiphi ukhipha mase kuthanda yena simthandelana isiphiwo uyabona isiphiwo nasebholeni siyenzeka lento esiphiwo uyabona bese bebuza abantu ukuthi hawu lo muntu kuze kuthiwa khona umuntu obuka phezulu nje kunemlingi akomlingi isiphiwo nje kuyazenzakalela nje isiphiwo uyabona isiphiwo nje uyabona beyibuza abantu ukuthi lenja siyithandelana lenja siyithandelana lenja ibinje uyabona